Večeras, u prvom izdanju emisije Licem u lice imat ćete jedinstvenu priliku uživo razgovarati s Bubamarom i Crnim mačkom. Zajedno sa mnom, Nadijom Šamak, otkrićete pikantne informacije o vašim omiljenim superjunacima. Ne dajte se smesti, ovo su vijesti. Pikantne informacije? Nevjerojatno, zar ne, Tiki? Specijal od sat vremena o Crnom mačku i meni. Baš uzbudljivo, ha? Ali Marinet, ti si super junakinja, ne zvijezda. Moraš ostati misteriozna, kako bi se zaštitila od leptira noći i njegovih super zlikovaca. Ma ne brini, pristala sam zato što želim da građani Pariza znaju da ćemo Crni mačak i ja učiniti sve što je potrebno kako bi oni bili sigurni. Samo budi oprezna, večeras može? Večeras? Kako to misliš večeras? Večeras čuvam dijete, emisija je sutra. Ne zaboravite, večeras, Licem u lice s Bubamarom i Crnim mačkom. I vjerojatno joj zato večeras čuvaš dijete. Marinet! Marinet! Mija, gospođo Šamak, ja upravo sam vidjela reklamu za emisiju večeras. Oprosti, kasnim. Još jednom hvala ti što čuvaš Miju. Spakirala sam ju gomilu stvari u ruksak. Već je večerala. Drago mi je što si večera slobodna. Da, nisam imala druge planove. Nikakve planove. Moram krenuti. Mnogo toga ovisi o ovom intervjuu. Cijeli Pariz mora biti ispred ekrana. Dušo, samo večeras smiješ gledati televiziju s Marinet. Jej! Malo će biti na TV-u sa Bubamarom i Crnim mačkom! Vi ćete sjajni, gospođo Šamak. Osim toga, vi će imate 2 gledaoca. Poželi mi sreću i reci prijateljima da gledaju. Hoću. Ajla? Počinjemo za 10. Nema mačka na vidiku. Sigurno imaš sve pod kontrolom, Nadija. Da, Arlet, mogu ja to kao što sam obećala. Intervju godine. Pa nadam se. Ako želiš zadržati ovu emisiju u udarnom terminu. Kako? Gdje si ušao? Kroz tajna vrata. Vidim da Bubamara malo kasni, ha? Mislila sam da ćete doći zajedno. Htjeli da vam odam tajnu? Ja obožavam grickalice. Jel to pikantna informacija koja mi je obećana? Ne, naravno da nije. Pa, znaš pravila. Ekskluziva udarni termin. Nema ekskluzive, nema emisije. U eteru za 5. Žao mi je, ne javlja se. Super, Mija, dolazi u pomoć! Juhu! Do Eiffelovog turnja i još dalje! Drago mi je da si uspjela doći, Ajla. Naravno! Puno je zabavnije gledati omiljenu super junakinju na TV-u s mojim omiljenim curama! Nakon reklama, Nadji Šamak će se pridružiti Bubamara i Crni mačak povodom nevjerojatnog ekskluzivnog intervjua. Mama! Evo mame! Zašto ja ne mogu dobiti ekskluzivan intervju za moj Buba blog? Zaboravila sam nešto reći svojoj pekari. Oni su dolje u roditeljima. Možeš li pričuvati Miju dok nisam tu? Da nešto kažeš roditeljima koji su dolje u pekari? Tako je, da, pa ponekad to zna potrati. Često ne shvate. Iako im objasnim, eto, to nije njihova krivnja. Oni su... Marinet? Da? Idi! U redu. Ajla je tako dobra prijateljica. Osjećam se loše što sam ju pozvala samo da bih joj uvalila Miju. A opet, Ajla je Bubamarina najveća obožavateljica. Razočarala bi se da se njena omiljena superjunakinja ne pojavi u emisiji. I odlučuješ, Marine? Tiki, točke van! Ha! Idemo uživo za 10, 9... 8 sekundi do najveće propasti u povijesti televizije. 5, 4, 3... Ha!